I pozdrav ljudi, čečne komši su natrag. Da, uglavnom, razlozi nesnimanja su normalne. Nešto, može šalje. Počinjemo opet, znači ljudi moji, kanal nam se raspao malo, znam, nismo snimali već 5 mjeseca, nikoga nije briga, realno 3 subscribe nije puno, nema veze. Uglavnom, počinjemo opet, snimat ćemo koju po starom, samo ovaj put malo više češće normalno, zabavnije i vidjet ćete, počinjemo iz početka. U sklopu današnjeg videa imamo jedan geovečić, kao, zato što ste čekali da se vratimo na kanal, niko nije čekao. Uglavnom da, bio sam na Infogameru i šta da kažem, Clash turnir sam bio, završen treći, bio je PvT Molester pa mi uništio pa ništa, nema veze. Uglavnom, što se tiče tog giveaway, dajem ove slušalice, kao što vidite. Unutra su još neotvorene, to sam osvojio na tom turniru, a mene treba jer ja na mobitel neću slušati se nebitno, uglavnom. Dakle, na mene treba pa sam odlučio to dati vama. Slušalice su ono, obične za uši, znate ono, stavite u uši i slušate, ali su dobre, dosta. SBS, nemam pojma šta bi to bilo, neka marka, nešto, ne znam. Uglavnom vidite, dosta su dobre, bar ja mislim. Ma vidite, tu imate neke N butone, to vam je za pozive, mislim sigurno, da, ne znam šta bi drugo bilo. Uglavnom vidite tu, tako, uglavnom neke tu postavke, ali nema veze. I da, uglavnom to bi bilo to. Prati za ovaj giveaway su naravno kao i prošli put, trebate se subscribe-at, oprosti na kameru, malo stres zato što moram držati. Pukla maska se razbio sam mobitel na turniru, nebitno. Uglavnom, da biste osvojili te slušalice, morate koji je prošli put, znači subscribe-at se, ako već niste. Lajkat ovaj video, shareat ga za dodatne ove, kako se kaže, opcije, znaš šta već. Ne, to je kao dodatni ulaz na giveaway, točno što je kod 2 boda, ako shareate na Instagram. Ili na Snapchat, nebitno, ako nam oba dva na to kod 3 boda, nebitno. I to povećava šanse za osvojiti ove slušalice, dobre su dosta, nisam ih probao, ali vjerujem. I da, to bi bilo to. Znači, trebate se subscribe-at, lajkati ovaj video, komentirati broj od 1 do 1000, nešto da bi tišu, od 1 do 100. I shareat ako želite dodatne šanse za giveaway. To je bilo to. Izvlačenje ovisi, kad se nakupi 30 komentara, da ću izvlačiti. To je bilo to ljudi, doviđenja.